Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. U MLA ka North Shillong constituency uba Adalbert Nongrum ulapan pau ka jing bum sngoy hap halor ka jing tmu jong sarkar ban penken ria ya ki harijan na them yo maulong shamauba bat ulapan pau ka jing sngo persya lada ka sarkar ka tmu ban aijaka ya ki hagani ka jilla uba Adalbert ula keno bagani ka jing tmu jong sarkar ka daitang ka jing le drama namar ba kimdon ya kamon Ulaban rap susu da ka baong balada ka sarkar ka don shisha ya ka jingmut ban penkut ya kamat ka bayadai bat ka them motor kadai ban penken ria no shisendon ya baro ginong trei jongka syaki yeng sarkar lani ki quarter katba ya ki basyong be ain pat kadai ban bu da ka por baken mi no bat lada kimmi dai ban syukendang be ya ki Pila da kedang ye beteng na kaliang gomen bukin ong bukin ra syiki we constituency ban pensyana kerpang ya kita ki parlok Punjabi Harijan mo kibaran hang thi jaka thami mulong kabri ka po konstituensi ke jonga la kedang ye beteng bani persang mara stu ngangong bakadai ka purely understanding hapo menculi drama kai ntip se yo le drama mantai ba rapsang ber ka government ru malado nang po government nat ka krem dak basai free and frank bar ngasngo ban ong tang ni ko ga government ada ka mean serious business kadai ban shift bet ningkong du ya kini ki government employee ki bodon hagi department of fair ki bodon hagi department of fair shift them to the respective government quarters dakim don temu mat bakli ka bar part ki illegal ki basong tu bomdon ki kor islam proof ki monobla ibor ki bensong shube be ki kamde ka pop abang ile ka hok na ka banta ka jap ko ni ka ri ki jongi kadai ka hok ka jongi baki we ki jap bondi ki ban borom mingi kata ka jing sukan don Tinring aku melukal meli nganum map iru, nganum klet iru, wada adalah jan election anda dilasai ke tabut ru, nganyai pensawa pet. Badai mentakadau kim nut ban tap ru ngapu ke HLC, High Level Committee. Nomor 3 por ngong tak basai, hapu ke meeting belakot. Do chief minister berang borom, ya ki party worker baro, ki party political parties baro, mengong ba, ngat ngamuan hang ni nam tak assurances, ngamuan hang ni nam tak suggestion, ngamuan hang ni nam tak decision. Ngat kadau kim nut ban tap ru ngapu HLC, kublish bun pim na tap. Mentang ngayo mantan keti ngamdom keti kan ni ke government ni kapsi bujiki khali lada kimla ahi bakin shift ya kitu ki government employee baran hatu jaka kamut bakim don kamon kimdon ka political will lada ki government employee lejong kimla bakin sim action kimla bakin penkongu ya ki sim action ni ki mo ti the rest part kitu basa illegal ti su abi kapor CTO RTO si benai habang yo miko apan kriya kim tere ban corporate te evict yaki pat evict pat itu beri ba sabean nomor kadi ke jing dongkam kamli ke jing kwa kamli bengi kwa ban le ben yaki we jak ban riu em ngim sim le ben ban ngakum lokal mali nganom syair goman ban le ben ni kinong song senong ki beri po konstituensi jonga ya ki beri hok kidi ban ai ka jaka ka bobiang ka ba ngangaso ban ai jemut hiru kidi ban shift no ki immediately ai ka ba ki respective government quarters ki government department kidi ban shim ka jiki klik lagi jong ki beri Nomor ketiga di kejeng dongkam jong kejeng dongkam kejeng dawa jong ka surrounding te maka mentah congestion ini mungkin kena mentah government naro ban solve itu problem lu kimla mentah ki wanra sakatu ke bargit mentah lah south tam kan nu kadang block sisu tin kena inu mentah haban simu jik klik ko government ti komo ngina kali jong ko lokal mali la kadai ka tisabut la shay ka siru bonum compromise siru kabri ko hok jongki kadi hok jongki beri hok jongi kadi hok jongi entah kay nga syong tan ko we bakim don ka political will marketing pala ke interest na kamantay ka party la jong namtay la di nasi beta kata ndai na marngi khamdawa ki bam hok mo ani khamdawa palat ki bam di bandawa tinrei ka sulong bakati ke jaka kadi ka donut jong ka state ka donut jong sulong ka belak ta palat ka jingim jingman jinglong jong ki beri man ka sing kaya kayang nadu ibarit dik bahe pai ka blok matas ya ni haban mi swa sikenta steng na yeng shomin poi sa jaka bungi ban poi bat ngi poi slam pat man ka singi pat sikenta steng arkanta dalam mi pat na jaka bungi ban mi kan no jing kata pat bro sistem ngimdon kanya kata economically ka kata ya ka state bro ko we tengah sengo hi kan ni ko we ba government hi da ka pen pau serious ba don jemut sya kadi ban weng syatang ya kitu ki government employee ki ba
dok ki badai nak ki Department of Fair. Yang kan dia tangga jeng dia drama. Namar ngim ko ban penkerja yaki ban ai special yaki tagi jaka nri. Hoi kum ki prabri ngino kam perkhat ita praman sembri hundai tambah slong ngino ban sautu ka hok pat ya. Ada kadi ke jaka jong ki yang tei dei ban ai ban replace pada kawi ke jaka. Mo ke jaka jong jai penri ke jaka jong ke hima. Ke jaka jong i pradok prasnam. Ki giwan ban syong marsaan ni ki ban burom kan. Makram jing burom kram jing stu jingmut iwe pat kan don te jing suk. Ngim kuat duk bahkan don kan ka violence nginang kuat hiba ka government ka di ban lek kloi kat bala. Wanam da ab ban jan tan election nomor ban. Ya yo kredit manur mano ma. Bom lah ban pediang ti kata boku ban ni temang bom pediang kaja ban riu kan pediang. Ngi perdok persana bebun gidang jeng ya. Beli melam kloi ban ai yang ISM gitu. Ya kita ndengang oi pitang ni ka wite lada gini perlok harijan nang tai na po ka area ka jonga tham yu molong lada kadi ka jaka ka jongki dong kam ru ban ai da ka wei pat ka jaka yaki ban replace pat yaki. Mo tenri maka kidi ginong sawai ti hable ko sawai kan. Tiga bakong sanduk kadi government kadi ban lada ka penpau ban ani semat ipeng ya penbej kadi banyara sa po banyara pentor banyara sa po prem kadi kadi tang political drama ban buying time bar habakut kinong baka government kala persang tapi kia persa mon re ka bakong sanduk merta kalong ba government kadi ban chief bitangi itu government employee dia ki bawan itu respective department let sa no skota joki kan nari kimla bersata ti ki klik dala dia tiga bar gitu basa bean be ban weng bet makam dia ka pop bang ilek ka hok ti marta kadau yaki pa itu beri ban ba song bean yang tu abi ka por ka de stion artio na si banai ru na kimi pati ler ka bor penuh kami ka bor mo